tunlai shile COVID-19 na kan doktor tak tak te thujiak le kan tar no enge Dr.Rosangluaia siak adar palsuan kan to na anas thai health facility in zautu low infant man ro thaber Dr.Rosangluaia Mizoram Dr.Rosangluaia state ng adrama Mizoram an logo avang film ko na ngai correct yan so ya health facility athat to avang in vein so man ro thaber ni an ngai to ule COVID-19 so adar pal ang insuan kan to na anas tura an ngai ani Dr.Rosangluaia COVID-19 operational team le IMA Mizoram branch president Swan mipui mithiam epidemiologist Swan hnen hi kan drama ala je ani chuan mihring chei puai so ani vela sa asom thung noi thum sim ru in kai thayang man na kai ji na za asom rian mihring noi ni serious sa ita chu la chuak lem lo tura mai in dam do in pan ponga lim tu te ania dam do ina da lu ma tu hi za asom ni mi sig sari sang ni ver ni in za apanga mi sig sang re chuan ICU mi tura mai ani za pathum mi si khat saria chuan ventilator mo bokang ti in zale shil Mizoram hian ventilator za so ani meka leng si ma som ru tra som sari ori tam lo lem kun atana man reng nia Mizoram nam do ina hian kun sangrian umanga chutani IMA president chuan za kan hi ati kam lawa Mizoram anom zela apal ong thai ania ko tu te point an kai pal thaya kan health facility hi alen lo awangin shileng in ven kan teach chat lo ani chuan epidemiologist ten an chhuna ang epidemic hi thleng thai ania chumi thlen lo sha hi kan tum tur ani ni lo chuan kan ton ana severe wang ti in zalena shil in thokum atangin akai thei ni in an ngai le towa anan na vai lang chhuak si lo lang chuak lem te hi a thedar tu bernia ngai ania taksa chak tha thalai lam ani du a heiwang hian mark ziwa hi apoimoa mark ziwa thanna ram apia ngai he na hi adar chak lowa za asom rukin apun na hi aniam in an soi pon chuak le do ngak tu po hian mark si wo zel atha a do ngak tu te po in an customer te mark ziwa lo chu narngam mai sela ti in asoya local task for duty te po local social physical distancing le mark ziwa chu zom sham tur na ngen bok Dr.Lalkhawngaisanga geli thing ngai ji khi lo nga chiu le kaila tunak kan ram din mun India rama lockdown pun ni March ne somni pali khan rampu ma COVID-19 positive mi zanga somba ko chi an lo oma khami ma vel khan state pon atanga kan mi so puite an lo ho khom na sa a lo thon na po anasa ani kha chuti lain Amsterdam atanga lo ho pastor pakhat a positive a ZMC a en kul ngal ani achung te po khung shan ngal ania thlona achuam pui te po thei to pa zon contact tracing ania an mu piang an khung sang nga zel boka mipui te thu kan oitlang puya health department lang pui na an thok thale ani Mizoram po COVID-19 test na kan nei veta a kan nei ma kha chuang go hatia sample thon zel ania result nga chung arei du phian COVID-19 vei nia rin hlel le khung shan te sample te zel ania an test result zong ala negative feka ZMC a COVID-19 positive enkon mekhian thok har satna ARDS acute respiratory distress syndrome ane avang in ICU wa da ania ventilator ma oxygen pack ani hitianga ventilator manga enkon ngai te hi chu andam hara
thakha chung enkol an ngai tlang pui hemu chung chang hi cytokine storm ti thu pui ka zia ka soi fiat kha lockdown thong ni na azawa Ministry of Home Affairs chuan a tho thumna ni som pali chung lockdown chun som turin thu a chua India ram chu zone thum red zone orange zone le green zone then ania Mizoram hi in kharki khuwa khinna ne ber green zone a pun kan ni hei hi thil lomom tak ania heti rual hian zal len taka om thei ero kan ni lo kan in thla na kan film khurlo chuan red zone a om mei thei kan ni ti kan hriat a thang tuna state pona tangkhang mi sang chuang an lo ho khoma India March ni somni palia COVID-19 positive mi zanga sompakwa omkha vo in May nilia chuan mi sili an chuang toa risk sang hle to ti kan hreve kang chu tuna green zone kan om awang in kan in thla dut chia mitam tak kholaya kan chuak don thil tul po ni lo chhuah chak hrim wanga veiwak po an tam don ti hriat ring mai hetiang hi thil om dan ania thluak I hmangang u chu lova chuan pona chuak su I chuak ani point face mask ruala midang te hlata omro I mihring to apiang ka COVID-19 positive anga ngaila film kur hle ang che nadna lang chuak si lo COVID-19 vai si ten an the dar thei ti hriat tur ani film khur lo wanga virus kai ai chuan film khuru tuk wanga him a thlan om zo kang film khur luat om thei lo ve kan in soi thei sakli alowa tun tin hmuna thil ni phung le thil thleng thei kan soi ani hi lockdown ran ti march ni somni pali atang khan film khur atul thu kan in hril cham chia kan film khur lowa kan in thla da chuan hripui adar chak thei thu te kan soina sa me nili kan thlenga avai ngai bak positive an om bel lo Mizoram chu COVID-19 vai om bel lo na green zone a puan kan ni tuma vai bel an om chuang si lowa tul lova kan lo film khur ve mai ani lo mo ti in ingai tu alawang u thil tha engpo ti ila apoi mo ber chu tha thla lova chhun som zel thei hi ani thil thatak tia chhun som lova top san le dei hi fam kim lowa du thu asam ngai lo chu wangin hun liam to nu kan thei ngila kan hmalam huna kan film khur chhun som zel angai COVID-19 positive mu bel lo na state kan ni chhun som zel thei nan itang rualang u pathian khongai na zara kan himmayang Dr.Lalkhawngaisanga he thu hi tunlai COVID-19 shivayata na mipui ten kan hriata na apoi mo ema wangin ka channel hinga ronda ve ani min lo share saka min lo like saka min lo subscribe sak tu zong so han lom thu ka soya min lo share sak le ula min lo share sak le ula min lo subscribe le ula chuan update in lo mu sel theinan bel baton kha in lo petonia